Kuongea ni Komanda Force, Komanda Brown. Ba soda tuko nabo kwa wingi. Tuko karibia na 4150 personnes. Ye tuko nabo. Sasa kia muhimu ni kusema hapa banaonekana hapa ni staff tu kidogo tu ilikuwa pembeni yangu. Nilipenda ni remercier president kusema kama franka alitutumia rasio inafika. Na tunachunga atusaidie vyombo twende tugombane na Mnyarwanda. Soda, mko tayari kwenda kuvita? Ndio. Mko tayari? Ndio. Okay. Kuendelea antuka tunashukuru kusikia kama bana chakula cordo representant wa Bazalendo Kumanyema Honorable Bitika. Pale antuka tunashukuru sana kusikia kama bana chakula Honorable Bitika atusimamie. Ya kwanza ule ni mzalendo halisi. Ana na tama wala ana infiltre. Na tunamshukuru na president kukadiria kuangalia venye banapachika kwa pembeni yake. Ba mingi beko pembeni yake ni ba infiltre. Ndio beko napenda ni franka banaacha gombania nchi. Ile tunashukuru kusikia kama Honorable Bitika ndio anatusimamia. Antuka merci. Ile ndio nilipenda nimshikumie mkubwa aone kama tuko tayari na tunachunga ni vyombo bikuye na chetu tuondoke twende kutaka. Soda, au service de la patrie. Kata pale kumshikumia mnaanza jendea ile. Sasa terminé. Bonjour. Kuongea ni Komanda Force, Komanda Brown. Ba soda tuko nabo kwa wingi. Tuko karibia na 4150 personnes. Ye tuko nabo. Sasa kia muhimu ni kusema hapa banaonekana hapa ni staff tu kidogo tu ilikuwa pembeni yangu. Nilipenda ni remercier president kusema kama franka alitutumia rasio inafika. Na tunachunga atusaidie vyombo twende tugombane na Mnyarwanda. Soda, au service de la patrie. Mko tayari kwenda kuvita? Ndio. Mko tayari? Ndio. Okay. Kuendelea antuka tunashukuru kusikia kama bana chakula cordo representant wa Bazalendo Kumanyema Honorable Bitika. Pale antuka tunashukuru sana kusikia kama bana chakula Honorable Bitika atusimamie. Ya kwanza ule ni mzalendo halisi. Ana na tama wala ana infiltre. Na tunamshukuru na president kukadiria kuangalia venye banapachika kwa pembeni yake. Ba mingi beko pembeni yake ni ba infiltre. Ndio beko napenda ni franka banaacha gombania nchi. Ile tunashukuru kusikia kama Honorable Bitika ndio anatusimamia. Antuka merci. Ile ndio nilipenda nimshikumie mkubwa aone kama tuko tayari na tunachunga ni vyombo bikuye na chetu tuondoke twende kutaka. Soda, au service de la patrie. Kata pale kumshikumia mnaanza jendea ile. Sasa terminé. Bonjour.